Dobrodošli u još jednu vest o malom dečaku u Ryanu. Ovo su posljednje informacije koje smo uspjeli da saznamo. Spasilački timovi su danas popodne potvrdili da su konačno stigli do petogodišnjeg marokanskog dečaka, koji je 4 dana bio zarobljen na više od 30 metara ispod zemlje. Da podsjetimo, Ryan je utorak uveče pao u bunar od 32 metra dubine ispred svoje kuće u severnoj provinciji Chefchaouen, što je pokrenulo spasilačku misiju koja je podigla na noge severnoafričku naciju. Svet je 4 dana posmatrao kako ide spašavanje i dalje postoje strahovi da bi pećina mogla da se sruši svakog trenutka. Medicinski timovi bili su u pripravnosti nakon što su spasilačke ekipe konačno stigle do nepomičnog dečaka 96 sati nakon što je ostao zarobljen. Marokanski mediji su izvestili da su specijalisti za reanimaciju ušli u tunel zajedno sa spasilačkim ekipama, što je podstaklo strah da je petogodišnjaku potrebna medicinska pomoć zbog lošeg stanja u kom se nalazi. Stručnjaci su upozorili da je nemoguće potvrditi da li je dečak još živ, pošto je upao u bunar pre 5 dana, a spasilačka ekipa je konačno stigla do nasukanog dečaka u subotu popodne. Ryanovo stanje je za sad nepoznato, ali se pretpostavlja da će on biti hitno prebačen u bolnicu radi hitnih provera. Detetu su davani kiseonik i voda, ali nije poznato da li je mogao da ih koristi. Gledaoci su aplaudirali i pevali verske pesme i molili se. U jednoj fazi oni su uglas pevali Allah Akbar ili Bog je najveći, dok su se spasioci spremali da konačno uđu u pećinu. Kao što su Ryanovi roditelji posmatrali, spasilačke ekipe koristeći buldožere i prednje utovarivače uspjele su da iskopaju skoro ceo put paralelno sa bunarom oko 10 ujutru po lokalnom vremenu. Ali posljednji pokušaj da se stigne do dečaka koji je bio samo 6 stopa dalje je bio najizazovniji zbog rizika od klizišta. Nakon kopanja golim rukama, spasioci su stigli do Ryana oko 15 časova po lokalnom vremenu. Do subote ujutru šef spasilačke komisije Abdelhadi Temrani rekao je u ovom trenutku uopšte nije moguće utvrditi stanje deteta, ali nadamo se Bogu da je dete živo. Za sad nema potvrđenih informacija o stanju malog Ryana. Nadajmo se da će sve biti u redu sa njim. Potrebno mi je svetlo u ovom svetu okruženom tamom. Hvala na pažnji.